انا كنت في لونطريمون، انا كنت باقي كنتريني، عاد كنسالي ميساج الوالد والوالده، صيفطوا لي ميساج وفرحوا بزاف. انا كنت بغيت نكون معاهم في الدار نشوفوا كاملين سميتي وهذاك الشيء، ولكن ما كنتش، ولكن معليش فرحوا بزاف فرحوا بزاف. راه زوينه، عندنا ايكيب تري فورت، راه عجبوني، وفي في الجو اولمبيك لعبوا مزيان وفرحت معاهم. الكره المغربيه راه زوينه، كيعجبني، عندنا لي كلاس كيعجبني هذاك الشيء اللي بحال اللعب ديال الحومه، راه كاين بزاف ديال لي جوار كيلعبوا مزيان، كندوروا مزيان الكره، كنبغيو ندوروا الكره، وداك الشيء مزيان مزيان. كنت هضرت مع هادي 6 شهور، وكنهضر معايا وقال لي خصك تخدم، خصك تكون مزيان، وخدمت، وانا هنا الحمد لله. مزيان كيهضروا اسبانيوليه، كنقدر نهضر معاهم مزيان، كاين مزيان ظرايفين بزاف كيهضروا معايا مزيان. انا هو الصغير خاصني كنحشم شويه، ولكن كيديروا معايا زوينه. ان شاء الله نشوفوا السيس في اكادير، وان شاء الله نجيبوا شي ربحه. Moi, j'ai reçu la sélection quand j'étais sur le terrain. J'étais très content parce que si le préparateur physique, j'ai dit à midi, j'ai la sélection. Et après, il m'a dit, ouais, je suis sélectionné. Et maintenant, allez, j'étais content sur le terrain, content, tout le monde était content pour moi. Donc, non. Après, je dis, oh, c'est quelque chose. Tout le monde est content dans notre équipe, parce que c'est aussi les premières fois. Et tout le monde dit aussi, tu mérites. Et après, j'ai dit merci à tout le monde. Cette convocation, allez, ça dit beaucoup parce que je pense que tout le monde veut jouer pour Maroc. Et allez, je pense que c'est un rêve de tout le monde. Et maintenant, je suis là et je vais essayer de donner. Pour la famille, eux aussi, très contents parce que c'est aussi la première fois pour eux. Mais comme j'ai dit, allez, je pense qu'ils étaient plus heureux que moi. Avec les Jeux Olympiques, on a fait très grand boulot là-bas. Et non, je pense tous les supporters et les gens qui suivent Maroc, ils sont contents de nous. Non, alhamdoulilah, maintenant c'est la CAN, Inch'Allah. Donc on va concentrer sur ça et on va voir, Inch'Allah. Je veux dire, Jomor del Maghreb, shukran bzaf. On se voit le 6, Inch'Allah.